Isa rally sumuzak mani paithak rally ni bisingo sagradi tini ni tamu men tini chini 26 Asramari Bidhan Sabha ni bising khobjak tini second time thanai Tulasi Karongkha thanai sombaro tini Saturday chini 7 tarik chini Dhalabariwa haini haimkha awni bangai tini mani bising saklaina nayo chini je 19 tarik May 2023 bo je Bharat ni Swarashtra Mantri Home Ministry ni bisite chini respected chini Kendra ni Minister Home Ministry chini Amit Shah ji Narendra Modi ji je boni leading ni government ni bisite saklaijak Bangladeshi te foreigner no identified khai brono deport khainani Bangladesh ni post back ba bibhinno bon concern country war post back khainani je order phemani order no carry on khaine magai pressure khaine magai chini 26 Asramari bisingo khobjak chung jotto tini param chini bororok Bharat ni nagorik rok chung jotono khorang kotor bakiti sawai chini amchaya chung chini khorang kotor bakiti chung sokramka chini Triprani Chief Minister chini Triprani Home Ministry ni je in charge chini Chief Minister te Home ni Secretary borok no Kendra ni je pressure no borok tamui carry on khaya chung amano Bharat ni nagorik hisabai chung tini siringke tonglia khorang tisaka te buskani salo borok jodi further je order no carry on khayangkai chung jota Bharat ni nagrik rok pal baksaka ongkorai je Bangladesh ni against chung identified khayak nei chindi to khayai je Bharat ni je police process ni bisingtei te Home Ministry ni thani chung nok khayai brono point out khayai Chief Minister ni bisingti khai dakti deport khine mangi sanai je concern department chalok tomai rok jodi action nai angkai chini Kendra ni Home Ministry no chung amno sanai dakti brono post ni ten remove khayai taki Bangladesh ni chinoti khayai action khayai Bangladesh rona bagai ini mono chung hamai maro chung tine chini amchani borok chini 26 Asramari ni jota citizen rok pal baksaka ongkorai tini Bangladesh ni against chung kotor rally khaika hazar ongkorka amni bisintei chini internal chini leaders rok chini ministry rok chini minister rok internal talk chali tongo internal press chali tongo internal chini Home Ministry ni AK Misra te chini Home Ministry ni chini Amit Shah ji chini Kendra ni chini Pradhan Mantri rok bai tini discussion chali tongo ani bagai chung buskani sala dakti initiative amni answer nayo chung amni bisintei chini Triprani single Bangladesh no pan chung Tripura tonna ni bagai te Bharat tonna bagai chung kono jaga ria te kaisa paithak ni jorabo je CPM IM bodolok yaksi hapang bodolok borok le tamni bagai je Bharat ni je nagorik tongoi borok ni bisingtei tam khorang ti samai nu kenaro tam wansuk Tripura sang tongai na chung aba already clear communist rok borok sab samne communal nayo ani bagai borok division 2 Borono je Bangladesh no boni period no chungno kai mar chini khwaya no boni period komang marono di area ro borok komang Bangladesh phainar no welcome khai nogrika vote bank ni bangai tini borok ni bangai no chung tini deprive borok simia o somoyo Bharat no chalok tonai Congress ni sarkar boroni bo yak tongo mangai no kendra bai rajyo ni yak tongo mangai tini Bangladesh no chini Agartala hai jaga wa Lake Chowni hai jaga ro chini Kumaritila hai jaga ro bibhinno jaga borono already government initiative na harai nini 7 tala 8 tala building tangai borno already rikha borno riksha rikha borno income khine source rikha borno o jaga ulta security roi Bangladeshi rono si shuttle khaitoni jak chung Bharat ni citizen rokai joto sujug lente chung tini deprive ani bangai chung joto palbaksa tini khabu chalai de rajyo ni je Kendra ni chini Home Ministry no hambai janagoi tei chung Bangladesh ni against chung tini slogan ti sabai korak salai te kaisa kok je ancholik ni bisingo Tripura mothani bukhaktik je khorang ti sajago je Bangladesh push back abo khorang ti sajago je te kaisa ancholik je IPFT tai BJP boroni bukhaktile tamni bagi khorang ti sajagi obole nang tam wansuk chung mono saimano IPFT ro khorang ti sanan bon capacity korika IPFT korika tani bangai boni kokthai borok tongni bangai je Tripura hastewa borok je ancholik dol phaimani somoyo chini Tripura sar joto boito khai borok rikha logi rikha kintu borok commitment no fulfill khilia je Tripura land hindi je Bangladesh ni khilabo borok je action hana mane abukun na hajagi amogai bong logi borok koikha tabuk ancholik dol kaisa no tongo Tripura motha awani bangai Tripura motha no Bangladesh ni khilaf de chini Bharat ni bangai saktari yapri soido sir te kaisa notification ni jang mane jagolona omono tini chung Bharat ni nagorik te Tripura hastewa chini je majority Indian tongmani chung tini minority mane bangai chung majority borok tini minority mangai no chung Bangladeshi rok majority mangai boni against saimalia karon tamni bangai kai je Bangladesh illegal phainero no tini ঠিক ভাবে single citizen no jodi tabuk Tripurani joton single citizen no jodi verification khai gang kai majority leaders majority officers majority
administration chalak tonai rok Bangladesh chinni tongnai aboni ongani borong joton siring ngoi tongo aboni clear tab kendro ni hoite direct interfere kendro ni joto administration chalak nai joto official top official rok je borong ni bisin ti chinni to khaike sibi Bangladesh identify kinai jung tiprani je administration chalak tonai majority jotono saya je Indian pure Indian ronok jung pet phulno te baki Indian ni je oti prau chalak tonai je administration borong ni prokichini poito koroi ani bongi protini thanai 19 tarikh saklai jak tabu 19 tarikh phane nai taka May mas ni tabu June ni 19 tarikh phane nai taka 1 month already cut off date phane nai taka borok kone initiative nahi abone proof khayo they are all Bangladeshi